Watch Ake on Ribi Television this and every Saturday at 4:30 p.m. Ake Noni Ule Ubali. Yo, trouble like a manico of fair can angry me fair. My friend with the money. Skomeko Ake. Ake no le Ake man only. No, I mean, future. Kaji no kumbano yakuto me, a losa for me, a local. No one would enter tower and Agbalam, Echon, then can I with fair and no she. Bomalini, Ota, you boy, bang my TV, cause you boy a patcha bankable. Koni Hegbe Agmeho. Kono wanya wapi boni ni otwoni bia amejogba eha ke kono mo fam anani enu shijogba ene wo Ribi TV ke aka e ba she wo Nuumo Lakote Aduawushie ewe okele mana sanegba eje aka ye ma mi fe ga she me na pasane ne usofo mu alo swallow alo gbalo alo Christopher Njo ni mene echo Wulormo. Watch Ake on Ribi Television this and every Saturday at 4:30 p.m. Ake Noni Ule Ubali. Nje ake se chowo no person yo bala shi pele wo gbe here ene wo ake echi ebenke wo Nuumo asasira Shitse odoma kinbiki ke amaru bi amralo Nae Wulormo Lakote Aduawushie ko ne wo kana na sanegba ko le denche ejele denche na negbula mi boni fe hendeje ke boni echon ne ba chon Lakote Aduawushie Nuumo wo ma o de manje skomeko man ya je so pele de Abraham fem ke je dangwe langba ka gbe adan fen yin mo fen mo manje yo Nuumo skomeko we akeba okowe shi ni eje yo mo pete ni me san for remo ake maleka ake ngwe ko tokobe mi se mo se ma ba se wo Nuumo Lakote Aduawushie ni yo no biale ni Nae Wulormo o sofo ni te balete teji nigbegbe ba gbe no mle twa ni ba ko o to engbe yo oyura don je o sofo ni keke se Shitse Nuumo Lakote Aduawushie o sofo ke gbaloni ton beni gamen fen yu ake o sofo enye wo hin me ni ona na fen na cho amegbe na fen tachemeni ni tachemen amenyo asafo ahin si gbalo ame chon ye ni sani awaye ke ye ni sani afaye Nuumo nya yo mo no be wo be mene si wota na bo age bo Nuumo Lakote Aduawushie bo o isande jinani wo bi o mene twa na noji noni nke ba yo keje informo men bebe o sofo ojimi ka fo bondo ba gbe si noni ba ya no ka si tomo afi enu mo ke mo afi pa le gbagba bo si noni nya o ke nchata ke nwoku hanin leji na fo mi anwo si nge ese heku hela ba twam yojo no hela se tawo momi ni fo mami le hun ba chelo ni le achole afoda che yi eyi agbanfu ache ye gamu mamu fen epleke wojin ache me baba o ni mi hun ke hinwe ba yo dase ni le me baba o mokume ye mokume ti lo ametawo neke hela ne segbe ni na bote mi no ni ahana meleji nye na bile ke nye bile romoni osofoni ni sani ahani nyele koni ke noko ni nyakabate alo noko na ba hale na le gbeno na ba chon jake boni eyo ne gbomoni ji lene yo Nuumo be kema lo si be Wulormo yele anyo ake form
wono ne le akefobo ejake ka mi bahie oba na no ne woni nko na kan akefomo osofo yeli akefomo ka akefobo ni oya kase ke ehye hekuo oba nyon mehi Samuel akefole bona gbalo Samuel afola ka osofo na ehye hekuo ya kase ni ye eliden ndani yehu anwo gbe be no ni heli chon le no ni sande fi na kan no no ke awobo osofo ka ehye hekuo oba ya ni kase momi ni oba kase boni aye osofo aha ni wo benimi ni hien fan acho mi ni romo woni me ka wona me fe ka ba che mi ni romo no mia agbono ko nibi ne kula dabi ngbe kan bi asi yo mo yo ahun ka si bi na gbene ni mi denche nle papa ka fun no wo osin ahun jeme method sisi je ye boti ano no wo nke ewo asafo ami asafo mi ni boti e sorry asafo mi ni boti e no mami meke unye me fe ya healing hand of God mission jeme asole me ye ahiamia hu ni mbashi nte Kristo asafo ni ji apostol asafo esomo mi nshininte ya kaseni san ye jeme keje 1987 mi won ya ye be san to mo afi ne hu lo nyuma le hu ye jeme ni kunsemba nsomo nsafo ni yo mi no shi kama ya nse jeme osafo se kwoloji mi ni ya general meeting ke national meeting ke ni bi fe no apostle osafo elemi ake elemi ojogba ni kunse ni mba ake reji o Ghana kantanka lesa no yo ne mo ni kunse ni mba ake asafo ogbeji ano to yemi ka oya asafo mi oba abawo osha oba ya dikin oba ya elder oba ono overseer dan abawo ne osafo no 99 mi afemi dikie ko ni mbanse shinogba na yake nyungbo jamo ni kasemo ke mumo nini no boni yehu ngbo ta wo yale na kan ji boni sando yale afemi dikin 2005 na femi elder no ni chone tete school Bible school BBB kome ni nke bunhe Christian Redemption Ministry ni the Bishop Shembak Ameniampon etana bia nene nte ya kase ni shienyo ka shieten ya jame dani mbanse no 2010 mi na femi presiding elder mi kwa safo no dani noni cheme eto akesande ba ni no humba kanshi shikama yanse 1994-95 mi neke romo chamo ke ni bi ne ka chame mi mfu no bi eko ntu eba wa he ni efe tomo no ko enyon tu emi eye tomo nyon kome ne npo nje epo no agbone ehye gugonte ke na abute ni balake be sani akami aya ohie wonu mu ko mengo ko ni akwe wo famanke na bia mi lo le be nyama anyo wo she klemosu ku na gbantano nyekwan ni kenye na emu ba na gbole hinwe mi na men ya ehin no mi ka ma kashi amen wo sho wo he no wo tu me ne ya ye wo hin no ka ma ya shi ama mi na ame shi mi na me won ya wo ni na ame ahun ka she be no wo she o shie manche shia oja afi jata enyo ye bi eke bi wo shia mi bote mo no Nuumo e kan shin ye lezi cha mi e kenye me ni ba ame wadan
le che wo fe kome achole ene onko wuli bi ane le jobo sunfo ye je e ka Wulormo kasebri to enyo ham La job is for ye o se ye. Wulormo kasebri to enyo na bia me kasebri je kwako ba no onukpa yusuo ne yawo kaba ne fana e ka ko mi ahwe o fane na ne juno no ka ko me hu ahwe ebeku ne fe na kan da na shami awo shiami ne ke ne bila ke o fane Nae Wulormo ni chame enwele gba ahun kese heko na gbene san ne ba ne batashi shika chale Nae Wulormo keke emiefu be te efun achule no bia ne edun na me dun emie ke ehe wo mi ake be se san ne atashi no ni fi ole ba jo no ko ni tomo na kan te ma fe ten ha je chale a che aba shiane aba a che himeji ni sana che kaba nyana bile be ese ni himeji emoemi no te afi oten ele tashi ka ehe wo mi ni boni ni e kame ya agbone be Se no na kan ba me se na me yo. Alo ye kokro. ye batiano Botiano. ji ye ni yo hinka ya ke be konte pfam Jesus abranti ente ne ke na agba ke ni bi na wo nte jeme gbaba ake bo gbomo wulu jibo wase obata me baba o ahin ni me bata obo na kan gbile ni apa nte onet apa ni mimba mi yabotiano station na kan overhead no ni kan jala no ni nko ni ya play keshi ese 4 steps ni mayishi awusanyo ko domoshi ege nhaleska ni jeska ni kan hale ni kan hale ege ke owoku machine aye hin egbe be yaje ni yo se egbe ku se no ya ata obu ye shin no nwofu kete nyema anwo ya ko na de chokololi te nyema anwo ya ni na mbra onukpa aha no ni moko kemene no kemi aya shin lele mbra ba se ni kameba de ne ba Nuumo ko me bi ene achole chabi atakwe achole chabi lepe etashi bi oba bola manie be sani aya agba mi ko ni Nuumo ke da ahieshi ebi no ate ni bra ke da we de no ni kutua je de ni gbeshi ni kwenyin ke awombi je mi yompa habo bo o yompa ha wo fin Se no na kan ba me ani moko ye ake Wulormo je Nae wi kan ba me lo. na kan bia mi Nuumo tete na kan bia mi Nuumo tete yo Ya ke Wulormo alo se kwelo. se kwaloni no Nuumo tete denche ele ake ya ni ta kwaje hamoko no mba na bi ye mpa hami no se dani ne kan hila ke ni bi ne bajepo fin boni yale mi ya bie mi ya bie jake ni bi ko me ekole connections ko me ni ekole nka he wo mi ni sani mi hu ye ba je mi ka se bie ka kpo mi ta chole ten fire service ame kankran volunteers na chi mi ya mi 92 93 woji kankran bi ni sheko na ngambia mi achianu ji money hedo na ba hewo no ati mi ni sana na shimi no nake ni bi ya no ojogba ye ngbefan no be bi ka bi femi ni mi ya one place to another keshi beni gbin ba se ni bi e hun ba se kan intase he jo mi kan shin he jo mi ise ko ka nkan shin ni mala ni ake putu e wonde wojan chemme hiyo nupo na jeje chen dumushin matin ni mi nsoli ahun ni ke ba ni ne hello mi ekumi ni be ni hin ba chen mi yomo manna no e se he ko po
in record ni nteshie ya ni nsole kete ka she emu ndwemu emu no in record nwo ni ndami phone no ni ka ba chon nyawo ake ekwa ake e ba nye eyo money sole yo lo le botu ye ege sole mo to mo ashakle ke ni nde numo tete ma sole mo chi nikala kashi nande cho ne fe je amete moko man kane ne kanshi no ni le ne akaba hamine do ni mami de joyafo nande ka mi ji bi ojo fo ye na hu ni mwene no ni le hu ni akafita yi ne no woli no ni make boji me ne gbo akaya me don kaje gbele ba ngombo shi o shi asen ni ese bi nu o ya no atashi no kwa ma kese bi mo e shi ihe wo mi ken kan shi boni na enfe echu ni ese ko ya ni sani po ni ma ya jeme shi enfe ni bi o ya ni lo e fatalo ken bi wote di ye park no ye wo cho jeme Ajasco Junction ya ho jeme to mo ke jem gbambu be mi won ke lo ya han lon te shito wote jeme bronya 31st ahia mi ahun yakaba September 67 ni sem na kan bile September 7 ye denche hogba ne ji fife nti danso adeso ajie mi kete jeme ya head jeme ma ya jeme ochi enyo keke mba kwe bote ya no ochi enyo no wonte akami ya chon membe se somo healing hand of God mission gbene ni yo jeme me ya kwe jeme ma hie jeme ke bote ya no fe le wo akamite nte ya bua membe sa na ke ni bi mancheme ke jase fo ni yo jeme ka he ya chon ame me di moni mi bamba kwe ene na safo ya bi ene me ni ke maba me ni ke neke wa shijen wo ba hogba ju driver hu jimi yombo akwasan ne ja kwasan wo yo ake yombo jemi ne wo amefe neke topo ne na fi oke ne blog na ke wo mi afe ko to mo gbudugban yo no amin wole ken ya ni ayenu awomi no hien neke ne macho ne ko no mi wole fankete be mi meni manken tomo 3 mi mateshi ko ni malo fan ka ya nkan shin ni wo kunu pa nche late na kan wo chole e ba shishina gbugbugbugbu la le chawon ta obo ba teshi e benin teshi e shin pochi e mi kan ya chi ashishi gawo wo tashi ye pochi e mi be light e bi e ka o le yin ke ba la chanchale ni wo no chona efe mi to mo mi la beni ihele oshie akami e babie yo bebe nu gba won ke bo ni bi te no fe de ba hele si e tashi o sha wulu ne mi shi no mo ba shi be mi ni udamo se ye Kristo mi jenjumbo mi ni osafo mu osafo psychology budo ani no na kan bia mi o fe week en mi lo wa kedi o chamo ni hewo enfe ko week mi hewo me baba opo bene bale me papa o pa je na me pa ke si na to mi ro mo hewo na me pa si boni nyo boni nye na me ni yo ye radio panjano ke TV ahie na kanji boni yo na kanji boni ye hu anyi gbogbo mi no je ni nfe week mi hioma beni mi sumo kan ke mi fe ne water fasting ka je lebi ka je nwene ka si wo ka twa 7 o'clock manu pure water kome jawo pure water kome ochi mfio ka dry no be tashi
nchi ya nyumba mi ojogba be bodenche ochemoni je afuata alo akengwene be shinana no ba yi bo ochemo keje obi bro mi to shi Nuumo mo ko ma bia ke shi ya we ku fa ku mi ayewe ku tonajo tokpa lo family tree mo ba be shi ni Nuumo la ko ta Aduawushie me family tree mi kula lo me ku mi poten alo me tuna tuntumli eje nínú wọn eyo Nae Wulormo. nje Aduawushie tokpa mi ni tokpa beni ya be gbula jankai Aduawushie le emin Lakote ekoje ni le etu na mo lumobo tekeba ni efe le romo Lakote ko no le danchirabi neji otu blum bi le ha machine he Lakote ko no mi boy la te boyeje Lakote le tokpa mi no Lakote onupa je Nuumo tokpa mi lona Lakote je le mi no ashakle monam chole ashakle le tokpa mi je ni biane woku efe tokpa eten Aduawushie woku shi waya go achonshi bi bona ni amefutu lona bi ahe dani waya 4 engine bi le hu cheme no lo mi nje 4 engine mi nje 4 engine mi nje be Nuumo Aduawushie boni wole brema nje pokete lawe ni mi nuwe ido mi kro mi bitu tunjibo no Nuumo ka wokwe akebe ne siche Nuumo Lakote Aduawushie we nana ye Nae wele hu shia enyone Nuumo fana na me twage me na ga ngene siche Nuumo Lakote Aduawushie we nana ye Nae we wo hawo emi gbula shia kometo ni no na fe kejebi na ka tesra shia kometo ni nkruma ke layout ba nwemi ni ebaja shia mi no be ebarake himejie ke jeme afi gba chuon we ni ji temple le ni ejake Nuumo eke yo ke gbekan bi alo tomo ni fun ke ni bi ne eke ya bona lewo efe jema ke esolomo we ka o ta o le jeme si bi ene esisi kule ne je dodo kwen na ne fan bi ene ni ji osama choshishi bi ene bato ni nle ka ja ke nwene ju ke fan yo akro na kan wolu ato shikote ne akas lo city council obana ami wolo ka akwa machine shiane tune ni machine no peji tuni yo bi ene fe ko no bi ene acho bi ene ko te ni ashakle hu ya bi ene no na ke achon wo se ashakle ya bi ene ji ene bato no benemi ni ganda ni balake me ba fita here bi ene di the first courtyard bi ene ayo san ya bi no ke Nuumo tawo gan onupa mile ni jasafo mi kakadan chone shishin adomo ni ayo na ke cho onupa no awo na kan mile osama mi bona lewo shin kometo ni bi ene ake gbonyumo bi ni fun mo bi ni ka gbe na jula shi jeme ake noko aje no ka tomo atobo neken bi ene aba po ohemujin fen ye ka po ohemujin fen no te ka o fogbe mi bo baba chukusun ke ni fun babi ene alo agbeshi ye bi ene o chon bi ene ke ho ke nyonko mi abaye na ka ba pe na ba fe jagbe na jula dan no ba chukusun ni ka oye wo tempon wo chon no
no ba chon mi ke ya bi ene no na gbeni gbewulu ni a chon mi ke yon chun mi wa ya mi e ko te ja flo tu we dan no ba ko se no ba ho no bi ene no na D360/2 no na ehia ho kete ta photon ehia tudien si adien fin kete ta photon e ko fin ko te D360 bi ene normal ni bona no ka to bo e bi ene atun Nae Wulormo anu chumo fin ye ka wo bo tun a fe no na ba fe keke akabo ete ka sabo awo je me be je oyo ka mo ko ba e be ba srabo alo ba tun kusun koko ba mi ona se jame adomo ngbe mi ejen afomo ngbe te fi aten o he wo mo jin o kan ya a fo e jame niwa ba sho kan no han ke awo mancheme ka tun ame ni fin awo bo jase njio asofo ache njio na tu e ni fin yo wo kusia keke akabo ba na ewe chuchuku asha mo awo ko lewe asha mo awo sakumo we na ewe asha mo we shine se heku himejin ame ho sana amena ametawa no ka te bi e kaka ate bi e kaka ba bi e shi bi ane shi anjin fin ke ame shame no bi ene ka ake Shitse Nuumo Lakote Aduawushie we bi ene akon Nae Wulormo ye bi ene awo bo gbe ye no ya ni wo ba yulibo wo fe je ni shiko o jemi na ba yulibo no nyeme fin no na fin la teme ke la teme ame fin ke omo ogbe si bi ane mfa no bo ba bu ko no ko dan no ko ba ya osofo ya awoji wo gbalo ya shi ane no ke o ya so mo to mo meni ko osofo no pa jibo ke mala njibo no ogbe si o last respect o ko ba ya Nuumo ona gbe yo mo je nyo be mi ni Wulormo egbe ba ka ko na ba wo bo e o tun bi aso kadi kede bi ni dede epo aso be be si mene mene twa ne ake ta ko ni wo mo keke ake aso ogbena je ode family ka he yo family ka o chunu chunu lolo ani o kade bi ni dede epo be mi ni Wulormo ile ba gbe ogbena na so yo de hu ani na o kade ko mele hu dede epo lo ake wo no la ake Nuumo Lakota na o se lo mo cafe moko shonko yende minka moko play inshita mone meni gamancheme ko me ewu amenga na aka me pelio yake atomi tumo beni chon on the 7th September 2010 achun heni hu ka ajenuwa ka kunse ke ba na ba wo mechun na jiemi 26 October no kan kan here wo mi entomo o chi pa wo kan ya o chi pa anyo mi agbe akemi no fin no ni sana afi 2010 mi na kan October 29 ne training akeje na kan ne de China ne na akaba atamis minde ka ba wo ye railway afe programme ye tema ni amese che jeme ni wo le ba ni bi bojano to ni sani ya le nakan shi mi de ko bawo e ba fu ami ni hala eko ni jole ake yehwanu wa jole ko ne ya no ko ni manjin ko me ne hwe ame hia mo ni ko ni amena ni lante vanapo le egbe yi na ba wo mi ta chale ten ni amakan ja seche frimpon o ja seche le eke ni lante vanapo ama meke 4x4 ba wo mi ya bi ene ni nte ya chuno ni ton ma chunu kun se ni ba se mie gan akuchi ancheme ekome mie gam ka ke gamancheme ka fe won corrupt ne lumo yele gbejano to akuche npa wo yo ni akuche npa wo aye akuche e ko fe ko no kwelo noji akuche ancheme aye gbese akuche aye
ta chole ta abola akuchoche aya sene akuchoche aya sempe akuchoche akungbaje akuchoche otubluhun akuchoche aye nene ngleshi akuchoche na kanji boni ni yale shi amefe wakora tu yemo ke gamancheme nyi kaka wo gamanche ko beto pe le kwa akuchi ancheme no na akuchi ancheme hu woku iche horo ameshishi no woku iche hu wo shi onu pa horo ameshishi na kanji beni ayale gan akuchi ancheme ko me fe kotobla ake moni ba gbe ne yin ke boni ni bi yale ke ba washita mo ba jela no watula na ni se 2011 awo ko ashimi ni ehin pata da 2012 awo ko la ho na he na jele no moni yo jeme ni nye chole Nae Wulormo je Nae Wulormo ni le amole ke ba keke na ba wula atali awo ko le chungbi ko me le denche hu ele akwa mi san le denche le ake awo ko le chung afi ko noko me ni wole denche neji tumo mi ya te me denche ame yehoda se ake ame chuko he noko no moko ni achuko he noko ni nye gam fe ke leji yin lo ni gbe no na ke mo no je gbe na ke so gbe kan bi ai aka se ko driving nya wo choni nya wo lo le nya ha la ke driving ngbe ke ma ba ya Nuumo yesi ba mi tage boni owe ke draft jibo ni oye chonde ni aye chonde yori kan mo ko be ko be dage si o chonde ko do mo emi ya wa no woni aye kin mo ko lo adu ma je chokole o ene ke na yeje ni gambi ke davida ameke be ya do sameke akwamensa mo ba ya noko ba noko bako ameli aka meji noche ameli gan mancheme gan akuche acheme fen le ake mini ta shi meji noche shi ame chimigbe ye heko bena fe na meke na no na metawo ta frache ko be mi na ajewu aba ka ajalo ni ahako boku abanyo o ka shi ngbo no yo money yem na ti ele yo follow ona no money yo jeme ebe na abu na ba aka ake boni gan ya le bo je na kan ba sande ya le bo taneke bo me fe mo neken ebe na kan hegbe ni Nae Wulormo ni bega be fe mi ne enye manchema bibi ase ni agbla le tomo agbla na duwe ningbe eke ma ba ya bona no je ni moko ehe ngbe na yende ihie ake Nae Wulormo ni tumo be ni yuo keja langba ka gbe adan shura ka mo butu apla bafu efen am yo ni yen nishi bo hun ko ke boni yemo konana be o yomo chon ka ke nfe mi ni ake olomo kan gbe fe lomo ko gandangbe ona ka nu shishin na kanji bono ba ke lomo ko gandangbe nke gan efite ni anukwale tan newo afine mana ba dun le akeshi bofu efen ba ya me ni ba je ko ba ya me ni ye isomi ba ya na me ke heto ba hawo lo ka me le akeshi bona me ya da fi na kan ba le be nu le ati amena nlo moga si Nuumo yesi ba bono we ekule le no nuko se wona yesi ba fine mi yen ke madumo ke pamo mi yen anunu ni mi ko me wo ye ni mo si nibi ne ja nibi ne ko ani me sa ka ja o yue mo ni o yue ewo to me no mla mi a wo Nuumo o yue no ko ne ke na no kwale system afi mami dani Nuumo o ke be je yue e fon le mla si moda ona be ka be fen mi afifa afike emi sande ni wo je shishin ma dumo gbejano to fen ntun ye shin ane mi e se heku e
imeji ke ngafe shinoni mfio no gbeli ogbe ha gan ni mi ntase ni me mokumembo he na kan credit no won fose fe afiabo ka aba chukusun keke nshin nte akrowa shene imeji ke mi ake afine ya le neke no bone ake nyale koni gana moniji noche je gamashine pe nke keje langba ka gbi adan kenya le ake bani nyeba nyembale to be ni nyeba da ne be no le achimo fen mo na ni mmegami lo moko gan yo wonu be ke egbe megami nele we wata be wona kade ko me ye afine wo omoyele mi ka mo wona janshi gbe ne ko me he ko me potent ake jama wajin ke ne amemi sha me no aya ya shin wo so chie ko na ba na wa kwa no numo wona gbe yo mo ni ba ne hawo ogbena lo ni chumo alo Lakote Aduawushie ke gbobu sinamo Lakote Aduawushie ke gansen sinamo gbobu ke Lakote Aduawushie amepa ameyo kusun femo wope woyo kusun femo ka wo gbobu romo alo awo Nae Wulormo money tashi na ba wo enyanyu obaba le ba chun ka ba chon kusun gbedian no to mi we ke no shin ke bo tashi ne ke ni gbobu ejemi na we gbobu he ake baba bo won ke bo chu ni ale na wo mi gbedian no na fe le ho obaya na ba okele ba gbe kusun na ko ku se ne ba je bo gbe kusun gbedian no to ni ye wole ye no wo pe oye wole ye no wo gbolo ami ye no ka ba je bo gbe pe si e no ba agbene ba wo bo chun ni ka wo bo chun na ko fa na ka bubu agbene pe si on ta ke le don o na le don ka ba na le tu ba chun ka ya nwene ni phone e ba si atun ka ya na ka no money ntasi na to le hu e ba si nyami me ni chun nu chumo ni ami fefe ni bi ko me na mi kala nyenye he ko me no le na ko mi si mi mo ni te ye na le te si hu meji yala che ni choma ka be amone gbobu ni yo no ne sani ko le ebo won no chu su han le ake o ye na ne akele ba si ona ko le mo ni ba ni na nyanyu le kan ba ni na bo nche jibo no ba ni na mi o che ji mi wo pe wo ja ni ken egbene o le no mene ni fe to ni icho ne o gbila mi jugba eha ake me pi ke gbobu ji orupa obo fe bo ni ji ke bibi oju ko sanda be ke ne fe na etu ebenke gbobu si gbena wa la si mo ni ta si na wo nyanyu le fe oche ke ha edanyu bo ni e kan si anukwale ni amewie shika oba mba ni na bo nche jibo nyame no pa jibo jaka oya mi ndane mba ni bote ni agwo moko ka ba ni na mi echeji mi ona no anukwale etan ni shika sande bi ene wogan amashine anye Aduawushie woku eno ahun ni ahanu wo fon wo kompo no kegbon wo ana efio no kekele moko ana efio no kekele Nae ke gbobu bo denche ko hia wo mi ake Nae ke gbobu te no ni nye enyanyo yin ni numo ni Nae ke wo gansen le won ni gamancha ili gansen Nae shu na ema Lakote Aduawushie ye ma na miemo ka metesie ame meneke neke moni nye ame hia ke ba nu ko lai anukwale na ayu nu ko lai ji moni ba ni na Lakote Aduawushie ni nu ko la be ni mi ni aya wa so jwa ni asangwa wo sen le ke ti ane ho nu ko la ji moni se na me nye ke ba aja ke le ba na Lakote mo yen sho na nu le ke mi ya
nye wo nyame ma se ye nsho na ni fa bi ke wo ka bon ya fa bi hu ke ni le ashangote na me jala me wo ko nye moko se ka ba ni na moko e o manche yele adwa ko le je adwa le je me no manche yele konkro shishi abaje bi ene no dana ba wo bo manche ja akabota monita shie shuono ama me yi ame manche je bi ene wo ye manche bi ona lumo wo yo ni lumo chife manche bona ni no gan afe ndoko ni Aduawushie le heko wojin chon ndoko ake ke awo gan manche po le yo hegbe ne ba mo nation ne kala chon nyemi ye nwa bi ake na kanji bone ya lelo gbena na hien fe Lakote Aduawushie ni abo che kwanda gan wola che onupa Lakote Aduawushie le ke na kan gbena hale le mo nation afli le lepe le ke gan manche pe mo afli am fita Lakote bi ane gan akuchi anchame fe mo afli no ana moniji afli che gan akuchi anchame ashino neke blema ne na adiagba ne nome amewo gan wola che pe fita gan manche na mo afli yo ke leje efili ne ke mo gan manche no ko no be ku e to fi tan loji e ko no ka hamko to fi tan loji e ko no ka hamko ni nakam meni amga amje e ko na ka mo ni amugin beni meni nakam ni amugin di fese e be ba ye nakam bia mi aye romo mo nakam bia mi aye manche me dani ni amugin ba ye bona ni bo mo afili bo se ko lo ba ka mo to fi tan loji afili no ka mo moko Lakote Aduawushie pe mo afili e ke nyami ame mo afili e bia ke bia komo ke je 2010 mi na ya to mi na mo mi afili bia ke bia ne 2011 12 13 mi no onaneke si aro mo ke to fan ro mo ne ame fe ame kro afili enyo ame mo sikun ekome sakumo ekome mo kashi 2013 14 mi le hu na hanle ne ka break kan katia ne ke ekome fitai me ne chef banka me mo sia wo mo woku ro mo ekule nyi ta ya won wo ya won ni won che bai ke won che ba sia ke le ke wo ro mo je na kanji boni ni kan shi ni wo Lakote ke gbobu e ama me hie ma si ame ene le ankwale etan ankwale ne tanji eke kumu keje pesie ke mo adan shula no beni mini awoko mi nnu ya ke ka atwa asafoto fia no mo gbobu ne hekwete le atashi ake shiche keje pesi kamo langba kamo awuto apla obutu fe Lakote Aduawushie bona no ka te abobutu gbe ame onupa ame cho ame Nae Awushie na moji Awushie Lakote Aduawushie le esisibi son di obutu fe kete ka gbe no te fi oten Nae ba ta se bi ene keke gbobu te ke ane e afi no ko ye langba shi alo afi no ko ye neke ona anukwale etan ba we se fe wo yin Aduawushie le ele no ne ke to ne woku pawo e ngbasha pawo e blohun pawo gbanta pawo koti pawo amanfun pawo fe ele no ne ke to ele no ne dun machine bo be no ba machine mo be ko mbi osuro mo nu pako mbile sande 2016 5th of March 2016 ni kele wakale na shitamo ni mbile ake la me ke amonsume na moji amelida dake wole ake si la me o kan ake ne le so agbobilo ni so agbobilo e wo fa seji o kan gbashi le hun le ato o ne le teshi yo nyonsume na moji mo ni nyenye hin ekeba eke amefutu aseneme eke amefutu aseneme ekeba yo kanya futu aseneme ekeba no ne na ameba ne ambabi
shipon na me ke dun ne le sebe ko mo me nimbila ke na mo ji mo na ababi le ne chon yue mo ake ke na mo ko ni ne na ke si momo gbomo ni e na ne bon e cha ke yue mo ke wo ke te anweno osume bu Lakote den che bu yo wa church wala don when wa Nuumo wa Shitse wa sasira wa odoma wa kibikin wa amarobi amralo wa Nae Wulormo Lakote Aduawushie egbe ami egbe no fe no feature ko ni gbe fe anye anunse mi ka bi ka ji like mo ko ni o share ni o subscribe Ribi TV ke ake don no le ake ba no le don no se feature keta flat no ko to ni ake ba jelami ni mi anunse try boy ni ba ma ye o TV yin ni ake ba chi abenkebo ngbe ji jamache odote alo ni odote Nuumo trasha ko ni o ni tumo abanagbe yo mi han gan fe o manje fan he wale ni himeji en kan ha mi fan ke jo ma gama fe mi jo no kan kwa e tan kwa chele ko shebra poto amako wa ya nu ko janu ajo opanu wo gbra fe abahwe wo hin na ka bi wo shi aka wo ye ni atawo na akaba no e ya je yen sose fofo wo ya fun ne ba ni na wo gbo ko bloku kan bloku abahwe twa no manage ni na wo yeah we fe wo la don Watch Ake on Ribi Television this and every Saturday at 4:30 p.m. Ake, Nae Wulormo, Ubali.